Сәлем, достар. Biz aslında katkanında katıştırmayız. Kuşlarla bilelim için aldım için ben de yüzüp ben de babamız. Nene dostlar bir kuşlarla verelim anda da indak koyduk. Dostlar, kuşlarda tamak sarımga kettik. Dostlar biz kuşlarga keldik. Kuşlarga tamaklarını. Kuşlar yendi. İnsanlarga kuşlar turalı malumatlar aytayım. Alemde ağzımın 800'ün aslan kostüm türü var. Kos, oskan gizli, üregi, ümret, oğa diyeken. Koslardım en yakın tuvası dinozavurlar. Olup tabuladı. Koslar mına kızıkka karandar. Yer betinde ulu juan şahtı. Ulu kuşlarda vadi eken. Onunla katar. Kanatı yok. Жалғыз құс бар екен. Ал киби деп аталады. Ай құсы аспанда ұшып келе жатып ұйықтай береді екен. Ал енді менен жақсы көретін құсым көргесіндер туралы айтайын. Көгершін бейбітшіліктің белгісі. Ол yer betinde tınıştıkpен bereke akeletin hoş dep sanavadı. Al endi dostlar, men sendерге көргесін туралы bilen okup bereyim. Ақ көгершін, бейбіт күннің тірегі. Kөгершін мен көгершін, елдің esen тілегі. Көк аспанда саңғаған, ынтымақтың аққұсы, ел ниеттің жалғаған. Адамзаттың бақ құс